Mau kalima na kukuha tabel ko mintu ko padiatan na lalan na teton ko la botun na jami batu pira-pira baba na lempak. Laku saabu tu sangarara ata tulang pasaka kalena tamate Allah katongkonan. Yang itu sanga siturusan na pongobanu rante lampio sanga siturusan na mamak lola tongkonan barana langada badandan sanga siturusan na nenek keping karasik sanga siturusan na Nixon pangden lemo sanga siturusan panapa Nixon panden lemo sanga siturusan na Yakobus timbang pamiring sanga siturusan na Papa Agnes pamiring sanga siturusan na Mama Esa tongko sanga siturusan na Bati almarhum ne Esente Pandanan Buntao sanga siturusan na keluarga Papa Angela sanga siturusan na keluarga rombongan kedua yang akan masuk Papa Angela Lampio sanga siturusan na Athanasius Tandiremu Totete sanga siturusan na Mama Gabriel Morawali sanga siturusan na keluarga ni Siska Rantinduk Tongkonan Basse sanga siturusan na Mama Kenso Papua sanga siturusan na ni Alia Batu Papa Iwan Pasar Baru sanga siturusan na Mama Ali Papua sanga siturusan na Mama Karol Papua sanga siturusan na Mama Pedi Papua sanga siturusan na Mama Soni Papua sanga siturusan na Papa Kristi Papua sanga siturusan na Sonia Bunga Datuan Jayapura sanga siturusan na Nenek Mawa Randam Batu sanga siturusan na Nenek Riki Tamburan sanga siturusan na Nenek Sela Lobe Sanganda sanga siturusan na Bidan Elis Jayapura sanga siturusan Satrianto Ada Papua sanga siturusan na Rero Sala Adina Pasar Baru Sangala sanga siturusan na Bapak Sofian Liatun sanga siturusan na Nenek Isen Pamiring sanga siturusan Mama Ali Abu Nenek Jo Tongkonan Tua Rantebau sanga siturusan na Mama Sande Abu Nenek Gebi Edo sanga siturusan na Bapak Pani Rantebau sanga siturusan na Bati Peri Tongkonan Sudindi Borong sanga siturusan na Peri Lande Batu Bapak Dea Tongkonan Sudindi Borong sanga siturusan na Peri Lande Batu Bapak Dea Tongkonan Sudindi Borong sanga siturusan na Kepala Lembang BPL dan staf Lembang Rinding Kila Rinding Kila sanga siturusan na Bapak Galen Batu Bapak Rama Lebani sanga siturusan na Ibu Natu Kandang Batu sanga siturusan na Bapak Leon Makassar kopi dulu. sanga siturusan na Bapak Kepala Lembang Rinding Kila kopi Raka Tika. Tidak akan lapar-lapar. seluruh dunia. Kopi baulnya. Kopi. Marasa. Marasa kopi Toraja Pandanan sanga siturusan na Bapak Leonardo Tandu Padang Batu Bapak Anaredi Bengkendek sanga siturusan na Bapak Aratna Batu Bati Nelantang
Tongkonan Tanete Benteng sama situsan na Nenek Bela Woi, Kalembang Sangala Lembang sama situsan na keluarga Tanete Pandanan Pandanan. sama situsan na stasi Tamuan de Pandanan Oh, sa SV. Malirok. sama situsan na keluarga almarhum ni Edidan Tongkonan Pakuduman Ah, iya. sama situsan na Bapak Jos Tongan duka ya. Tongkonan Barapa Apa lagi? Ini namanya kue putih. Iya. Beliau putih Anu apa? Tulang pasaka kalian tahu Jepang. Jepang putih. Ini namanya kopi hitam. Kopi hitam raga. Gelasnya ada cangkirnya putih kuning. Ya. Isinya hitam. Satu Ini kosong kote. Beri raga teh. Iya. Kopi hitam. Kopi Pak. Biru, pere. Dep pere. Besar gitu. Kita lagi pertama atas gitu. Oh, tak ada kita ikut pesan mereka tama masih atas misalnya. Bengko kopi mo rin. Kalau kalian mau, ya. Pagi itu HP minum. Dapat pakirin kami pertama no. Sarjana lah tak Kamu ya sarjana indok kita nya kita tapi ya ditandem mereka yang perempuan itu bukan aku kondok. Oke. Oh, buat Aku tahu mga mo ya. Itaw terus no. Tapi nampak kita dong. Narang imam, kami tahu mereka lah. Apa jam anak ya? Dulu kan saya minum kopi jadi saya Oke. Oh, ngay. Oh, ngay teh. Nama dia rekan apa? Tombol mata tamu. Ah. Oh, ini ada. Mantap. Mana sih berkomi? Hindi daw to si Rambong hindi daw to si Otonde. Humberto pangananene papalong punto matua. Desara misabungan na si Papa da sa kabarana. Siwat Ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Tiran-daran dalilena tiga runtong karebanna. Mulai dengan mantan Ibu Camat Sangala Utara. Owner dari Jobella, mau beli parfum apa segala macam ya silakan berbelanja di Jobella Makale ya, ini ownernya. Oke, mantap.
Ini tunduk malikungan malena tampilana nabukoi gayang iruna manukalumin kamisa law lama pantala-tala male si turu buah matana sulalalong magari si kutana randal lagi si tuan lelean si kutana lepungan tunduk si tuan makli pun ditarik kung garagasan kaideran kumumbong sang tiangkaran tiumba tangkar bakna pantarisan manatunna taruk turiang na puang karasan tiumba tungkunan rante lamay padang dilampiro siang berlamba taruk turiang na sambulangi lamay tungkunan lempangan lampio tungkon duka baturupan na pantarisan maraeng na makaraeng na taruk turiang na taruk turiang na pungkar siap lulusukan daw rena datumuane kumba padang di madandan iya mga itong numbo pesuan bangi tong para pangulo makati ton na ditulak puntun na bone ton na dilangda manitena to senda na boga siang berlamba raramakamban tiumba padang dilemo taruk turiang na song ipatalo tasang basenene tasang kalapanda tudulu talendo uroko tumin bumalambe tidukun rokko basse kasalle siang berlamba raramakamban tiumba lamay lili na padang di porinding kila di posapan sulung-sulando ilang patang penanian tunduk na iben dan paluluan pasui lalong nalwangin na tolong temme suli angin untemme tiku darinding siang berlamba pantaranak na buntu tongko tongkonan buntu tongko lamay lilina tongkonan na apa naungan ni tongkonan layo iya mawari to di polondong kilana kalindo bulanan to di posaungan la telambun na kabarrean nalo siang baralamba aralama kambal tiumba padang di murwali dolok lopi bulawan di bahodopi si barong barana aralama kambal tiumba padang di Papua siang baralamba pantaranak na pata padang rendan batu mengguling
Ano
Ako. Betul baik. Betul je bang. Sound system. Oh dah itu Dia kata event nyewa. Belum nanti buka dulu.
Tolong mo pada kaya mana sola to sangasana pangalang.
Kumakain na masuk. Kaya itu agak nila mas sekolah. Nah, din mantan kapal rin ko kanina. Oh, Diyos ya su. Setuju. Pondok dulu guys. Lantang daerah situ om. Oke. Sabar. Pong caca hindi ko. Kito le tontong may katabi roko suling karara narara makamban tulimbong pailan barong-barong datu lantang taulabi. Kumuambay man kasi amiki umpamatuahin do kurara makamban roko kapuran pangan umpabano karurungan bugutang siaderan diong pelambaran bolo. Apa nakuha kadan napa arapuan den niya manisorongan setu utang sipoinan ni nana temay taduan sakpa turumembulean. Yar kana sorongan wela sunat ronindo lante tondok tangumpe pali subalaran mampa tangumpe una rante atuyu. Nakuha kadan napa arapuan mintu nakatang pelambiran katang maupuran. Tapatoro melombangi daw kalando na buntu tapalidan maya-maya daw layo natanete. Kilumokong kilalang ta tumete pagulingan ta talambi buntu kalando solaring di tokang lean. Dinoba na tiaran ni angin ta mapangala taman na simbo ibara atau kangalian ta mato ukur manapa na lolo tentalek peuranan rokolata na padang anak pupuk susiki di pialor pemaririn nalitak diomang ngapita narokola tuwa diomay kendek latun botumuku awangan membuah balok kendek penta di paraya tapo balok saranasan paraya anggamay isi turu pasak kinabuah buah mekadan na parapuan katongkonan ta kamarintinan ta masolanasan
Kiti mabulosan lampa kirande mao tangkele solan. Kirim banyak-banyak itu. Lagi tulak lang puang to daw to tumangpata. Tunggu bintang. Na iya mura law pasi suka sanday ng buatan di kaleta. Ilmo ko kilalanta na ko kidago ni mete pagulingan ta tontong tanto marapo lang hando sa kulay lang ang puang titanan talo. Den no pa di po pa paraya di po paraya. Ang natuntong pasakin na po ang umirampo tang tito dolentek tang tiso kamuto ko bangong banua midiota na luwata ni naumba keumba masyang na duwang bungi tasitang mula ko tutun nalalan diyo sa dagan turapak na pentutuan lipo tuntong kila si baagi petaman may pelatek sang damarasa kan nakasin na kumuha tumanda isang kutuban ni binti isang kutyang koran digan dagi isang dunduang pindan sang timburan gori-gori langkong masuk nalante katungkonan banne siroge din burka rarabuku siapa samanian pasiluran na petayani alumna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kerabat handai taulan yang muslim, izinkan kami keluarga besar menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yakin dan percaya bahwa saat Bapak Ibu memijakkan kaki di pelataran duka ini, jauh di lubuk hati yang paling dalam telah terucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala satu saat akan kembali kepadanya. Suku Toraja adalah suku yang menjunjung tinggi tentang kebinekaan. Maka di Toraja perbedaan keyakinan bukanlah suatu jurang pemisah. Walaupun kita berbeda keyakinan, tetapi kami yakin kita satu dalam pengharapan Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, bahwa semoga Tuhan mengampuni segala dosa kita dan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah harapan kita yang sama. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And edukat sa mga kunina ambatories to all the visitors who comes from any place and any countries, we'd like to say thanks a lot. Not by the net, we'd like to say thanks, but because of you coming to show his sorrow in this funeral of ceremony, our thanks full say. May we know each other by this meeting, because only by knowing we can love each other. We pray, may God always praise and save you in each step that you make, and by this meeting we can longing each other. Thank you for your coming. Thank you. Dalam nama kasanglaw erang kenek sartang kepelawan kikambyo santong pagantian anta situru tuginan latanay pataru kamarintinan nakipalako dolo roko pos 1 dalam nabuda pakarcis. Setelah ini kita istirahat 1 jam, kita keluar main 1 jam untuk istirahat setelah buku ditempatkan. Kepala Lembang Ringgit Gila, Kepala Lembang Ringgit Gila, Tongkonan Tani Tekoni Balagatu, Rampo Matangken Suru, Merasamo Masalangan Do Alang Letter E. Sekarang salah satu sana BPL Lembang Ringgit Gila, BPL Ringgit Gila, India Ringgit Gila, yang patu Kepala Rikar. Udah kata bohong. Halo. Si Daruna, si Tersana, Pak Kepala Lembang dan staf Lembang Ringgit Gila, Ringgit Gila, yang patu Kepala Rikar. Si Daruna, sama si Tersana, Bapak Leonardus Tanupara, dan Kepala Reni, Bebek Kendek, anggota DPR Pandanan Toraja, Patu Kepala Rikar, Lagi ada makan. Kido Alang Sitaru Lantang Rapat Sirkulina. Sama si Tersana Pengbanu, sama si Tersana Pengbanu, Lobe Rante Nampio,
Lampio, Limpatu Lako Mamasela, Marapaki Lalatan Loro Anak Pura Misa Selpa Pura Dua, Sidaruna, Mama Esa Tongko, Limpatu Lako Mamasela, Marapaki Lalatan Loro Anak Pura Misa Selpa Pura Dua, Bati Almarhum Lesente, Sastra Bati Almarhum Lesente, Pandanan Buntao, Rato Matangin Suruh, ada bukit dalam Latan Alam, keluarga Papa Angela, keluarga Rantai Lampio, Limpatu Lako Mamasela, Saksi sana Atanasius dan Direwi, Atanasius dan Direwi Kodete, Limpatu Lako Mamasela, Saksi sana Nenek Alia, Bagi Bapak Iwan, beserta Nusirana, Limpatu Lako Mamasela, Saksi sana Nenek Sela dan Robe Sanala, Limpatu Lako Mamasela, Bidan Edis Jayapura, Limpatu Lako Mamasela, Saksi Tusali Satria Toraja, Satria Antara di Papua, Limpatu Lako Mamasela, Saksi Tusali Reno Sula Adina, Pasar Baru Sangala, Limpatu Lako Mamasela, Saksi Tusali Bapak Sofian, Liatu, Limpatu Lako Mamasela, Saksi Tusali Leo, Lempangan Sangala, Limpatu Lako Mamasela, Sastu sana Nenek Bela, Kalembang Sangala, Limpatu Lako Nenek Sela, Mintu Nato, Lamadok Koran Lantang Nama Buana Misa Selako 62. Hai. Sastu sana Mama Lola Tongkolan Karana, Langda Padangan, Limpatu Lako Tangkian Suruh, Lamadok Koran Lantang Nama Misa Selako Talu, Nenek Keping Gresik, Limpatu Lako Tangkian Suruh, Lamadok Koran Lantang Nama Misa Selako Talu, Sama sana Nixon, Pangden Lemo, Limpatu Lako Jepo, Lamadok Koran Lantang Nama Selako 5, Nixon pa, Limpatu Dumi Pangden Lemo, Limpatu Lako Rikan, Lamadok Koran Lantang Nama Selako 5, Yakobus Timbang Pamirin, Limpatu Lako Pak Robi, Lamadok Koran Lantang Nama Selako 10 Misa, Papa Agnes Pamirin, Limpatu Lako Pak Robi, Lamadok Koran Lantang Nama Selako 10 Misa, Mama Gapri, Bawali, Limpatu Lako Pak Sena, Lamadok Koran Lantang Nama Misa Selako 62, keluarga Nek Siska, Beradu deh kayaknya. Tongkonan Paste, Wow, Limpatu Lako mantap. Kensu, Lamadok Koran Lantang Talu Selako Misa Selako Talu. Mama Kenso Papua, Limpatu Lako Bapak Sela, Amin Taman Lantang 60 Misa Selako 62. Mama Ali Papua, Limpatu Lako Bapak Ira, Lamadok Koran Lantang 50 Talu Selako 60. Mama Karol Papua, Limpatu Lako Bapak Ira, Lamadok Koran Lantang 50 Talu Selako 60. Saksi Tersana Bapak Pedi Papua, Limpatu Lako Bapak Ira, Lamadok Koran Lantang 50 Talu Selako 60. Saksi Tersana Mama Soni Papua, Limpatu Lako Bapak Ira, Lamadok Koran Lantang 50 Talu Selako 60. Saksi Tersana Bapak Kristin Papua, Limpatu Lako Bapak Ira, Lamadok Koran Lantang 50 Talu Selako 60. Sonia Bunga Datuan, Jayapura, Limpatu Lako Bapak Sela, Lamitama Lantang nomor 60 Misa Selako 62. Nenek Mawa Rendang Batu, Limpatu Lako Nenek Yahya, Batu Bapak Ira, Lamitama Lantang nomor 50 Talu Selako 60. Sama Sirusana Nenek Riki Tambunan, Limpatu Lako Nenek Yahya, Batu Bapak Ira, Lamitama Lantang nomor 50 Talu Selako 60.
Nenek Gisel Pamiri, Mimpatulo ko Parobi, la mentama lantang nomor andan sa labas ang pulo misa. Mama Ani batu Nenek Jo, tongkonan kuwa Rantepao, Mimpatulo ko Paparikar, la mentama lantang nomor apa sa labas 5. Sa siturusan na Mama Sande batu Nenek Geli, Ledo, Mimpatulo ko Paparikar, la madok pulang lantang nomor apa sa labas 5. Sa siturusan na Papa Pani Rantepao, Mimpatulo ko Paparikar, la madok pulang lantang nomor apa sa labas 5. Sa siturusan na Bati Neperi, tongkonan Sudini Borong, Mimpatulo ko Mama Willy, la mentama lantang nomor apa sa labas 5. Sa siturusan na Peri Lande, batu Papa Dea, tongkonan Sudini Borong, Mimpatulo ko Inusa, la madok pulang lantang nomor apa 40 talo sa labas 50. Sa siturusan na Peri Lande, batu Papa Dea, tongkonan Sudini Borong, Mimpatulo ko Bati Inusa, la madok pulang lantang nomor 40 talo sa labas 50. Rama sa siturusan na Rama no Bilabani, Mimpatulo ko Paparikan, la mentama lantang nomor apa sa labas 5. Sa siturusan na Ibu Mati, sa siturusan na Ibu Mati Landang Batu, Mimpatulo ko Paparikan, la mentama lantang nomor apa sa labas 5. Sa siturusan na Papa Leon Makassar, Mimpatulo ko Mama Sela, la mentama lantang nomor 60 na misa sa labas 62. Sa siturusan na Papa Leon Makassar, Mimpatulo ko Rikar Sola Adina, la mentama lantang nomor apa sa labas 5. Nenek Rizky Simbuang, tongkonan Basen, Mimpatulo ko Tangken Suru, la madok pulang lantang nomor misa sa labas 3. Nenek Paldi, sama siturusan na Nenek Paldi di Pandanan, Mimpatulo ko Paparikan, la madok pulang lantang nomor apa sa labas 5. Nenek Paldi Pandanan, Mimpatulo ko Paparikan, la madok pulang lantang nomor apa sa labas 5. Paparatna, batu Bati ini lantang, tongkonan Tanete Benteng, Yongi Wotu, Mimpatulo ko Tangken Suru, la mentama lantang nomor misa sa labas 3. Keluarga Tanete Pandanan, Rampo Matangken Suru, la mentama lantang nomor misa sa labas 3. Bati Inekoro Soy, Rampo Matangken Suru, la mentama lantang nomor misa sa labas 3. Sama siturusan na Kik Stasi Tamuan, Mimpatulo ko Mama Rikar, la madok pulang lantang nomor apa sa labas 5. Keluarga almarhumnya Eliran, tongkonan Pak Pulungan, Rampo Matangken Suru, la madok pulang lantang nomor misa sa labas 3. Papa Jos tongkonan Baraba Gondosura Lentenan, Rampo Matangken Suru, la madok pulang lantang nomor misa sa labas 3. Ya matoto sang mailota kisabo di orang nan dipuduki daw may tetong konang kada paden ni mani isala sabo kiran nuang pa inang kalu atata pasitolong meloy na tormelo kito lepa kuma katong konanta di timang maablosang lampalangan to tumampata tabe ta ko karam melo mo suleng kararata ta tiberu mana apa katuhinan mangka napasaka para puan si sola tondo. Nah, ketemu lah istirahat ki. Nah, dulu jomai lah istirahat ki, ya tulang panganduang ki. Bapak Pastor Barto Pararak, Pastor Piket Toraja.
Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu Pendeta, kita semua yang hadir di pelataran duka kita ini, mari kita bersama mohon berkat Tuhan untuk rezeki yang akan kita bagi, akan kita nikmati yang disiapkan oleh rumpun keluarga. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di tengah-tengah suasana duka dan rangkaian upacara kontongkonan di tempat ini, Tuhan, kami sekali lagi menghadap hadirat-Mu. Meski di tengah suasana duka ini, tetapi kami bersyukur karena sepanjang pagi hingga siang hari ini Engkau membimbing, menyertai kami semua dalam rangkaian upacara katongkonan. Berhubung Ibu yang kami kasih, Magdalena Ruse dan Bapak Aventinus Rantebalik, telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Rumpun keluarga yang datang dari berbagai tempat, Tuhan, telah Kau hantar untuk mengungkapkan duka mereka yang mendalam atas kepergian saudari-saudara kami ini. Dengan rendah hati Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk seluruh rangkaian upacara katongkonan di tempat ini. Semoga sepanjang siang hingga sore dan malam nanti, Tuhan, Engkau selalu hadir bersama dengan kami, memberkati kami dan seluruh rangkaian upacara ini. Kini tiba saatnya, Tuhan, kami akan mencicipi makanan minuman yang telah disiapkan oleh rumpun keluarga. Kami mohon berkat-Mu atas semuanya ini. Semoga rezeki akan kami terima ini mendatangkan kesehatan, semangat baru bagi kami semua, terutama untuk rangkaian kegiatan atau upacara ketongkonan di tempat ini. Berkati kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Semoga rangkaian upacara ini berjalan dengan baik. Dan dengan rendah hati kami mohon rahmat hidup kekal bagi para hamba-Mu yang baik dan setia ini, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga mereka berisat dalam damai abadi di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yo. Apa? Anda mi? Ada lah mi? Oke guys, kita istirahat makan siang dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke.